ndavuga mana ariko ukora ibihambaye. dukomere Imana amashyi menshi kubwaye masengesho. ndavuga no munsi reka rero nanjye kende y'umukozi w'Imana nti mana mukomeze uko mukomeze musengera abagwayi mukomagara kudaturata kuvuga tutireka tugende kwicara hamwe n'abandi n'umusi warimo amazi inywa ndanywa amazi arengeye ndanywa amazi amadasanzwe namanijaga impande yanje bakambya mama magrasi niyo jage nibiki nijage hari gihe nzo yiruhuka nzo vuga ni amen haleluya ejo kumugoroba cha ndafata indimu ndashira mu mazi ko namanda bigira kwa kuntu iyo nyo yazindi mungu mandiko ndagenda inyuma burya ndicara ndavuga burya rero y'amazi n'umusi byagenze gute. Haleluya. Reka ndabe ijoro n'iryacu ijoro nje kuharura ndabe ngene bigenda n'umusi mwijoro nabyutse kabiri gusa. Mashi menshi ku mwami wacu ariko ni wokomera Imana amashyi namba wumva Yesu ariko arakora muri iki gitondo. Nukuri nabwiye abana Justice arambwira Justice bahora bahavuga ko basengera abagwayi. Nicenzo buwa mbere kubavuga ndabashimira. Justice akambwira mama we naho ugenda gusenga kuri sentane nta kibuza nawe atakira abasenga n'abamizirima haro usanga twicaranye tutabamenye. Ndavuga mwana reka rero nukuri ejo kwa gatandatu tuzanicare mu bandi cyane ariko nitwokomera Imana amashyi mange mvuge nti Imana ikora byiza. Hari umugabo atananirwa witwa Yesu niwe twama twazambaye kuvuga ati maraso ya Yesu haleluya ukagamagara Yesu cyane akakubwira ati jewe rindira nzokwereka. Nabwiye abana ndafise abaruka ku Imana yanjye jewe imiti ya masine namandiko nditera njari gihe nzoyakira ntari gihe nzo nazo kudanda vyitera ni mugabo ibikwama ndagiye ma examen bantumye ama examen bihumba amajana 3 bantumye ama examen ibihumbi 150 nkavuga ni none ibi bintu nzobiva mu ryari. Musi mwe Justice arambwa mama uragenda yo ni nyatsi we kubera ikironka amahera yegereje mushira mukacho tangura kuburuga ngo ngumva ushuye mu rubavu none gaba bene mama mwicaye nga nokuri nawe reka gushima kuko udashimya ngo uvuge ati Mana we wankuye uzovyina uruvyino rumeze gute oya uzofuma umanika boko hejuru bone ko umana Imana pana kumanikira kwisi jeno food past nakonogira n'abasenzi muri ngaha buri nta numwe atansanga musigitisho kwicara amasaha navuye hasi ariko ejo ku mugoroba haraje umuntu aramamagara mbwa ati mama Grace na telefone ati ngo hano cyo mwana birase nindaje ndagenda cyarambwira ngo uno musiko wicaye utaboroga nemwe nta aje tuzamura amaboko. Haleluya. Ni amafyigo ni nukuri ubu ndumva neza gwe nguyo muti warose ni hari umuti usumba imiti yose. Haleluya. Ije nagumye mpamagara Imana ndabibwira Mana niwe ukunkiza Mana no kunkiza nta mwana w'umuntu abishoboye ni amagufa imisokoro yose nizinu witeka none bene mama mucaya nukuri nta numwe atazaho nicara je musigite ndashobora inkoni kazigira bikanka ko mpaguruka ariko bumeze neza. Nakubwiye ko ijoro no musi nabyutse kabiri gusa. Tuzamure amaboko mwami wacu Yesu. Ndashima Imana ishimwe cyane. Ndashima nukuri
bivuga yarengewe. hajya hariho abantu bavuga ati je nzokwivuga ikintu ngo nivuga amatungo fisi oya ubu nzovuga ntembe ntihari hano nagiye gusenga ntihari hano nagiye gusenga ndasenga ndumva ko ntekaniwe kubona nicara mvuye ngaha ejo tuve gusenga naricaye ndicara umwanya utari muto yajage amazina ya natora Haleluya. ubundi ho nagumana ijage ndikunda shamu rubavu ndafise akantu kari ngaha aho uvugiye ati abantu bagwaho bafataho bagwaye ati kasara zirakize burya nagiye numva akantu kaza ngaha amugwagasha kubera rusanzwe rugwaye ndavuga umuriro wone ubiki ariko rero niko gwahora rumfasha nahora ngo manywa amazi kwa kugwagasha naguma ndiko ndasha sinzi ukuntu no bivuga ariko ejo nica navuze nti man ariko yeze ariko abatariko baraza kweri bajya umugabo nijeje sisi haraguma mbwira mama tugende gusenga wowe muri ngaho uri kuko kiwe ngaho onye ico giti nakazi kanu namuga just umunsi wo kuza je ntuzompamagara nije nzobabwira Grace araza mama misa kwa gatatu badosengera baganje naravyumvise namutabimbari ntindazi ko inkoko ari yo ngoma mutazona none ndashimira Imana ko nanazi komera amashi Yesu aragira neza nukuri pastor tuguhamagara dusangira gafana cyane no kuri nzoza niruka dusangira gafana asante sana bane gumugisha muheza gigwerero amashi menshi ku mwami wacu Yesu amen naho mutirwa mumbwira mana ega baravyumva bari hirya no hino baravyumva kwibitangaza biriko birakoreka haleluya nimuhave mwibaza ngo ni ibintu bisanzwe ko dushobora gufata imisi yose msiwe mnafikiria kwamba ni ya kawaida tukaguma ku kiziriko kimwe tukabaki kwenye kamba moja kandi hari ibindi biziriko tena kuna zingine kamba Imana Mungu nawe yoguha ibindi bintu byose hata kama akupe vingine vyote nawe yoguha amafaranga hata akupe falanga udafisa amagara meza kama hauna hasha nzuri ni fake nubusa ni bule Imana ibanze guhamagara meza Mungu aanze kukupa hasha nzuri iraguha inzu ngo uyikoze iki anakupa nyumba ili uifanye nini iraguha umugabo ngo umukozi iki akupe mume ili umfanye iraguha umugore ngo umukozi kugwana akupe mke ufanye banze ugira amagara meza banze ukomere kwanza kuwa na hasha nzuri we mzima banze ugira ubuzima bwiza uwe na maisha mazuri urazi gusuma akanyama ntukanye unajua kuhemea nyama na hauikuli ukagura agasukari ntunywa kari ukinunua sukari kunywa chai ukagura amata nuyano ununue maziwa na hauna ukajya ibyo kurya bitagira umunyu ukakula chakula bila chumvi uyu munsi